kubangira mbecha na utumire bwatyo kithirikari cia makaunti irwaria kaita kwa kaita roneka kurita muthutirayo munene miromone ya siasa kiumia kiito kuyirite muthutirayo munene kimbunge ya Tharaka Nithi MCA bakionekana batiwitikanirie iguru ria budget ye na ku kaunti ya Meru mutaratara yobwithia bwa budget iyonekete uchirirwa gukirikana kamiti ya budget na ngui nene ya kwerekania kigena na mibango ya thirikari ya Gavana Mutuma nyuma ya kwebelwa kwa Kawira Mwangaza. Utuko bwarware twikuria moni ya kwiyari kokonia budget na utumire bwa kigena ki thirikari cia makaunti. Araniria batwe ukulokira 23578 na inyano tie yechokyo ya kuo ukulokira mutandao ya Facebook yetu Eru TV nkethira nkithoma ntumiri cia kuo oratu wita na mbere yaya moya yaratukuthuranirite utuko bwarware. Mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi muthia ukulokia budget ya 2025-2026 sare kwa timbaru ni MCA 10. County Commissioner Jacob Ouma kwariria mpithukiro ya tera ntuko ye goro hore akariba menereti NPR kuria weta obatethia. Asisi wa Rweme rotariria mibango ya thirikari antu ethingia kuthiria thina ya Rwentere Cheyembe. Na twakuretera gicunje kia mbere kia kumurika mubira yo mauru kathetune ka Mumiru. Kathasha mwanya munono ntobwa kona kanyaga kuatanira badu kimbeto chia Wero TV ogoro mbeto awini wa Kengero na muonanetu amathithio tukobwerware Imorin Kiremi. Tukiambiriria ndeto chietu ni ati aria muthia nkuchanio chia budget county ne ya Tharaka Nithi chionekete na kuona ntaira na boi nyuma ya MCA 10 kuringa kura ukulokia budget ye ikurari na gasa kwa ntuko kathomba abamwe be MCAs bakiwa budget ye tabu ithetwe kuguna mwananchi wa kawaida. MCA kenda hamwabo ibaromirete kurea kuwata mbaro budget ye bakiringa kura ya kurea nanio. Martin Mugambi na tuambiririe ndeto chietu na riboti ye. MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi muthenya we munthi bakurukitie budget ya kithirikari ya kaunti no ya mwanka wa 2025 2026 nyuma ya mpagaga na nkinya muthiuruko wa kube mweri. For the love of the people of Tharaka Nithi and the eagerly awaited development in Tharaka Nithi, I vote yes. MCA 10 kiri 23 iba bakurukitie budget ino na MCA kenda kiri 23 bararekana na budget ino nyuma ya nkujanio cha kirwaria mbungeni munthi. And after an intensive poll that I've been conducting online when you have been here, I vote a big yes. Nyuma ya kurega kuathurana baraba gucindite kirwaria wa mumemba rietwa riake akiringaga kura na baraba inge gwitiganiria na budget ino. This started from the CIDP, Mr. Speaker, where we identified our projects in the priority. There's none. If you go through the list of the priority projects we have, Mr. Speaker, and what is put in the budget, there's none. Somebody calls himself in the house and then he puts in projects for Gabagombe without consulting the owner. So therefore today, Mr. Speaker, I feel together with my people, my back is carrying the entire Mukozima one, Mr. Speaker, and I'm here to say this budget, Mr. Speaker, I reject it with a lot of energy. By passing this budget, so that our hospitals can have drugs, we can have improvement on our roads, we can have the ECD classes, we can have the certified Cs, and we know, Mr. Speaker. Mr. Speaker, with all those remarks, I say I support the budget. Where I requested we can do all other elections, but for majority leader, we give it to him, Mr. Speaker. And he gave us one of his person that he felt could be good to be a majority leader in this house, Mr. Speaker. But where my votes come in, asiyesikia la mkuu kujika huu.
MCA bara batwire kuregana na bajeti ino ariogo MCA wa Chogoria Franklin Mawira Morris Maugwe MCA wa Muthambi Jones Kinegeni kanaga kuota MCA wa Mwembe na nkinya MCA Kiriko wa Wandia Mugwe ibo bekire mugaru bajeti ino baretigiria bajeti ino mama makionekanaga ta maumithia mamuchemanio wegoro na ngavana Muthomi Njuki kulingana na uwezo na nguvu nilizopewa na watu wangu wa Mwembe na kikao ambacho tulikuwa nacho jana na wahusika wa kutekeleza bajeti napiga kula ya ndio. MCA baba kenda bara batwire kuregana na bajeti ino na bareganite nio muthenya we munthi augite bajeti ino timbega na bararugama na murugamo wago. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the county to be strong. Ndwae nene yegie bajeti ino bariuga wa murandi kiri bajeti ino bateri kwithirwo kinenkerwa mbeca cia uo indi ti mirandi kathumba kunenkerwa mbeca ire bantu amenontu batimenya mbeca cia murandi munani iriku twakomania na Njuki atwira muntu very shocking na muntu magutura sana na ndari wimbi yakwa ariria gutwikite bajeti ira tukudeal neo tugichire 2.5 billion atokire uga bilioni ni mwere karuta wira inu chingi cia ndona ati lazima chieye ko wimbere Njuki ukorokia budget nwanenkanire utugo million that is 14 million imbeche cha Tharaka Nithi county gukinyanga lakini mbugeta bora mwenzangu uga ngayura riguru na gukuona na kiri kungabana Njuki ugia rwero ende tha ino bora touga kwambirie munthi no tukwambiria financial year ambiria kuruta wira kenda na inchi Tharaka Nithi bona twira turaragi orongo anto bako bamukothi mabone boro kwanga mukothi maragi tugikagira barabara mara na kila kitu bachobe bone marengo na rongo agarira uga budget timbega. Mimi nimesikia milioni 1 ilikuwa inapewa kila mmoja, lakini mimi na wenzangu tumesimama tukasema maisha ya wananchi iko mbele ya pesa, na ndio maana leo tuko hapa. Ndiye expecting gavana na administration yake pale barabara kwa chonde anakamwe kaga gatiwa na umalimanti ward pomenye nyo indambia njati kwa antu bakwa gavana na administration yake ibaya pale chonde. Otherwise, I am done with the issue. Namwe nogu na kuvote yes, gutekyo twaleterwa. So mdendo na kwina anja mvoti no. Mumivero egujagyo na we. Toka tugula kwa bureba antu balagurirwo tuku. Kiripotera Wero TV kuma gichigo mbunge gya Chukegamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Kathasha mwanya muno kiwe Martin Mugambi ngakurikania ati maoni jaku iyariko konia budget no tumiribwa kigena akithirikari chiamba county kikyo kiuria geto ntukoyerwari haraniria batu kulukira namba yetu ya SMS 23578 na nyanoti ya gichoke ya kukulukira mutandao ya Facebook. Togeta mbere ni ati county commissioner wa county ya Meru Jacob Ouma na ithulite uchonkoni bwetete ambere kuthoje karikari mpithukiro ya maitharira ria karikire ntureni atira wadine ya mwathino tia nduka ithano iwetwe monki Ouma wete kwina bioria bibinge bira bikwenda mashokio oria kariba kuwa hima bithabe NPR korea wishumeria obatetheria kaita kampithukiro hii Nicholas Tabari na tuthuranirite riboti na njire kinyanirite. Jaribu kuangalia hili swala la ujambazi na kidogo nikawa na tashwishwi, lakini ili ndiposa nisije nikafunga njia yoyote, nimempa afisa ambaye anachunguza mambo ya jinai, masuala ya jinai, ili ndiposa aweze kuendelea na uchunguzi, aone kama kisa kile kilikuwa ni moto ambao umewaka usiku watu wakiwa wamelala, na kama pia kulikuwa na uvamizi huo, pia nimemwelezea afanye bidii. Ojune County Commissioner agwa County ya Meru twe Jacob Ouma anyuma ya kurionga antere ejetirinara kuraithukitwe na gutigirwo anyomba karibu 5 ibithitwe indi we akiugo chonkoni bwanjiritie na bukathi inambe na kumenya kuma na atagwa karikite ikarikaniriri. Sisi tuko na kambi hapa Kiolo ambayo iko na askari wengi, tuko na Kamweline hapa, na ajabu ni kwamba wote wakati walisikia kuna milio ya risasi
na watu wanapiga nduru hawakujitokeza. Wananchi tumewahakikishia ya kwamba masuala ya usalama sisi tumeyadhibiti na ya kwamba wao wasiwe na wasiwasi na doria zitapigwa na tutajua zaidi baada ya ule uchunguzi. Nina imani ya kwamba tutaweza kujua ukweli bayana. Na ningependa kuwaomba wananchi, wana blogu, tusije tukaandika taarifa ambazo hazijathibitishwa, ambazo wakati mwingine zinaweza kuleta hofu, naweza kutamausha wananchi. Katwetere because bibia ujasusi byumbe osungusa bitwire nimbi biretere mwankiyo na kinyagethaga kure antu baithitie bonde baretwe down kirekond bombe kwathibiwa acha tutitikiria antu bethwa bakiumisa bangi Nkoroki iyogwarira akaribantere no bakuromba NPR ibongerwa entura eno na ugite mitaratara irio ya gutigira antu bakongerwa na muno akiuragia mbombe thiba bumerie nikenda bathina mbena kuona ngugino cia NPR igitare abakanjiria kwandikwa ere ano ntu atu tutethia ne ikamweli ne atu tutethia njie cio yongo iwa ere kinisa batu tukuromba bunduki ira cionthe cia KPR ira antu betu baina cio igembe no thingwetigere na bunduki more than yana bunduki u cia KPR ici ye cithanu antu batiri bara bakombokaria antu betu nonto area yonda ni ibunduki imwe kuo. Tuliweka mikakati na kusema kwamba tunataka tukupewe idhini na Inspector General ili tuweze kuajiri wengine, lakini eneo lile la Tiri hilo ni eneo ambalo tutaongeza mapolisi wa NPR ili kadhaa ili waweze kushirikiana na yule ambaye tumepata pale. Kwa hivyo wananchi wasiwe na wasiwasi, tayari mikakati ilikuwa imewekwa na mpangilio iko. Tunangoja idhini Inspector General na hivi karibuni wao wenyewe watachagua. Japo nimesikia ukosefu NPR pale umetokana na vijana wa eneo hile kwa wenyewe kutojitolea kujiunga na NPR. Tunaomba vijana tutakapotangaza ya kwamba tunachukua watu kuongezea pale tuweze kupata vijana shupavu ili waweze kutusaidia katika kudhibiti usalama. Yetu Tiri ni riera yumbite kuona changamoto imwe anara kinya kuhusu wamba ng'ombe itukuromba as a county commissioner akwiya na utwira iba kubanga mikakati ya usalama ria kugethwa kwina training ya KPR kana kuyukanua vijana iba itole bombe kuyugwa kenda bombo karia ndithi cietu Kumagebe North Petron Class Chabari. Tugita mbere ni ati Minister wa Rue County ya Meru Nwe Baptista Mureke Kanyaru na tariritie mubango yo County ya Meru kukabanira na thina ya Rue mwerekiene Joe Gembe akiaria na Weru TV na njira ya mwanya. Kanyaru na wete mubango ya thirikari ni utiira ni kwamba kubwithithima birabiti kuritangwe mbere ya kwenje bibiero. Dennis Mugendi na riboti na njira ikinyanirite. Gitarira jantere ni cia Igembe akari ni bethiritwe baremenya maroni minene ya kwagia ruji are kurazimikaga ekurugweta na mitongi mugongo kuruthugura kuraja ithimene bya mwingi kana bya antu biombe na kuti utheri no mwanka umwe ethirari na thindi muko gukirikana wakiri utongeria bwa ngavana bauga tene kuma munya kireito na kawira kwa ni thima bibingi byenji na bimwe byathuka na gutuika bite gukundia antroji na ndi minister wa Ruje County ni uri ari ku Baptista Mureke Kanyaru na tutariri mibango iria bari nayo na ngavana Mutuma jurejo kuthondeka ithima biu byonthe Ruje gwikirwa akari na mubai mu wankanja ciao na kairi gutire ithima biu biri urungamirine bwa Rwangiro Ruje rwa Meru Wasco ikenda byathuka kugatuika te akari bongwa bakobithondekithia na mubango yura tuna yuo itukumenya mbere kwina mbo lira chenjiro nyingi muno chenji kuma thirikari mbere county yele ne ithatu turi kwina mbo nyingi muno ite kuritangui turiendo tenga mbecha kidogo cha kubwithia mbo lichi onda tutachibwitha chia na no to realize the nera nene tu ni mbo ile ile njoa chiatiro community emanage community atiwa ibatara tongeria baka iba kumanage mbo ulira bati uchimanage njirera ya irite kwa tikare mbo ulira karia ithukia ida controller kana ithukia kintu kingi
utim mbecha chio community na chicha kubwithia ka ku replace into biriko into biu ko utowa turenda kulwelia ball ichionde tuibwithie na toibwithie tuinenkanire ki Meruasco ni ithere kimadijindo ira nyingi tene county yetu kenda managing ball na bakikicha rika thoka bakethera baikia baibo na antubo plumbers bona engineers bo bakomba kubwithia ball ira kenda to hakikisha ball yenjwa itekudia nturui mwaka yumwe kamyaka ele rura thirikari ya kaunti kinyeri ikitie kuyukia mashini ya kunja roji iria yari kugwatwo taini ya kari ariuga mibango irio ya kuongerithia mabingi birio binene bia roji kwinjo muito nijo nyambene gukurukira ngwataniro na thirikari nene nontu tutikwenda twinja ball tuya tumikira tapi mwe kutuika akariba iri uno kaba keyota chiru yau riu tutabarita ira gavana akua iturite anto mitongie mongo turenda kuria pipes twikire antu twende rwiro michie kenda antu komba kuthira bakinya rwiro emichio twina ndui nyingi chikundi na ndui na raiditi ni matete kuthira chikunda cha antu baba ingi mno roi endu chikundi antu kidogo mno onto pena ida thine intake kana thina chitangi now kana pipeline chocha distribution au ni kwenda kuira twithirikari twakikisha tubauriri itangi tubabwithiria intake na distribution kenda rwiro mbokinyila antu baba ingi bambote theka indo yuchi chikundi bena chio na bongi kutigira nyaruji rwa mbura nero ko watu na njira ya kuthithia water pans tiraurire nthi utheri Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru. Akari na tumiri barabara ya Mojojone weta ntuge batariretie kuria kwanirwa kwoni oteanilwa kabarabara bakiwa asiasa bamitumaira kiochwa kure ndu ithurano bia kuloka bati wa Kenya marene inyanyuma ya mawira nenkabo utiweti na mbere burobonekete kubwithikira barabara yu ontubura buringithetie bonene biashara no kamati iromba ryo nende kimubunge mugambiride kire kwithira akiona burake ithira ebatethia wambiriria barabara eje kuratuekane karinga chiasa mwecimiwa wetu twire ndikirie njira na mitiganirie tutemuona gakinya ntureje utekintu tumba gwitua kia muntu utumba gwita no ntunande njira era ingia jana nande no kwaramira katene ruera mionde ere marinya twe tukarija nthe moabu turi iri ana ba Israeli banyamara gwa nontu ana ba Israeli banyamarire kandeshi na barathiriro nande twithairwo twikiaja turi gantu gotagaira antu kura TMCA TMP tinya women rep wenda tu nyingi tutokuria ambiritia kwambiritia kuthithwe ni tukinya nduge tukinya nduge wenge ikathingatira yato tindiri tuteo chiomba buru ito togere ni thirikari netegere gokaba kejaira kura chieto beja batwa irinya na irio bia mukebe ndaromba kinya weja raisi tugakonja muguto ntukoite kuraja turare Nairobi eu twithuranirete antu bantureje bakorona babethe kaba tuite mbecha chieto muko tukinye ikuru ke raisi no ntu no mugia ato ithaka ndikiri ero njireje amithithie ikani ewe kuromba kure gita rionde kuma ria ndisi ya rombere njireje monka na aruga njireje ateja miereke bicha yumeta moyojone mwanka ntuge alafu dakini rawe kagitania eta mwanka raminera ya siuru Arikana akioria gietu tuko baruare ni ati maoni ya kuyari kukonia budget no tumiri bwake gina kithirikari chiama county ba ntumirira tomba kwithia tukiamukira mwaka nendeke wa budget inafaa kuwa inashughulikia miradi yenye usaidizi kwa mwananchi lakini sio viongozi pekee na county governments should utilize the funds well and reduce corruption. Uni Murimi kumaterechi yake Ngochuka level 5 hospital needs to be upgraded to international class A status. Kwena some of counties are performing quite some good work, but all depends on what type of leader or governor who is leading the county. Uaretwa JDL Taitumu kumantere chia Adhiro Rojene. Kwa budget works better for the people. James Mwenda kumantere chia Mitongo. Eta nambere na kwithira wetu andikira gicokio gya kumania na kiuria gitu gyantuku yerware gukulukira namba yetu SMS
23578 na nyantere cia Facebook nombe kwithira ogieka gicokio giaku na ngatiri nkwithira ngikithoma atone kanya kuro kanini ogeta kuraitu shokerete na ndeto nkuloki. Thiguruni ya unene o ikinya iritaragwa o kiugo yugambi na oitwa nori gwake kanari kumomore nonto ijakarata nugaitia nukagwa na nu ukusia mikanda nyume kajugaka nu wawitikia na nu ukurena rutere yankime mwanki tano cia siasa nkadhine mwanya mwanya aja utikwerenja tukauga uria itukinyirite tutiritite makambi Weru TV na Weru FM 96.4 twaragia siasa ureikari. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made, Arama tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Arama gurija gwete kuma magana jana na mirongo ire monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru jatoye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na incho ni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Amero ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Hadi huku kwa mama makote, hadi huku. Mahadai, iko nini mzee? Si niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usiitishe unga, itisha Kavagara. Tomerie njega kiriogwa murimi omira. Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere. Kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina eje bru kirindawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangi jere no yona thoko tumira ngondi chance vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amona Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Je,
Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projekta na vyenye mtandao wa haraka. Kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa. Sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Vultures are gathering, Ladama. With every bit that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of her property and assets shall be left to Amichir Achesa. A legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Muratu. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Gakwa togeni orengi na nkatho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite ambere na kurumira ndeto cia wero thaimwe na ngakurikania kiuria gitu ntuko yerwari ni okonia maoni yaku okonia budget no tumiri bwa kigena kithirikari cia makaunti hitana mbere na kwithira ogitutumira ntumirie kuna twatiri tukwithira twe mithoma tugita mbere ni ati kwa kaita timu cia mubira kaunti ya Meru ichithiritwe ikirumirwo imathina nkabo yarani amwe na wachiolo amiri bobwea wagibwa kigena na mathaga yetumi na nkoloki mawira ne kumakia tongeria na inya thirikari yara mwaka nende yatiombete kwithira yakinyanila amwa bo Meru ina umbani bonene arankoloki atima na yathatu ichiandikithitwe gukionekana lake mwanya mwanya cia kweria ukirie wabia mbeo mbithi kira kinene ire imbieto maira bobibia mubira biene gweta kwithira bikithirinya nyuma ya kaita agaka imwandiki wetu andeto na thujite bioria biki riboti ya mwanya ya michezo nena kige chunje kia mbere kia riboti Irugonoro mwanya michezo ni aja kwa Weru FM na Weru TV rumuri rwa Ameru
So muthenya naro tukiambiria rugono rwetu rwa mwanya rwa mucetho micethone kintu kia mbere tubiri kuthwa tugiciuria ni timu ingana ciendene ya county ya Meru ira cigucetha kuma ira tugwita division 1 gwita regional gwita county na gwita ndene sub county na kenda tumba gucokia kiure giki tumba kumenya mucetho jwa Meru na jukinyite kankwatanira na secretary general wa FKF ndene county Meru eto Nicholas Mugambi kana Conte. Kira nkwenda nontarithia thabu ombira mwankira nandi ni timu ingana chuchetha ndene county Meru na maybe wa Meru o sub county chichetha kuna na ile chuchetha o me county Meru. So ibwaga ndene Meru county kana mbere mpambi na rito rako Mbeto Mugambi Nicholas secretary general Meru county na ibwaga nonto bwa kiu giaku ndene Meru county tuna team ndene ya division 1 inde tuna team ndene ya division 2 kile division 2 tuna team ithatu ire Dunga Razizia na Mitungu ndene ya regional tuna team inya ire Black Panther Turivu Timbayard na Meru Police ndene ya county league tuna team 30 ire Bore ina team kenda North Imenti ina team inyanya Tigania West ina team ithatu Imenti Central ina team imwe Imenti South ina team ijire Igembe South ina timu ithatu Igembe Central ina timu ijire ya Nkoro na Ngaya na Igembe North ina timu ya imwe iri Rare so ugateka kile timu ichonde buga timu uti sub county kana sub branch ndene federation to sub branch itina team ndene ya county league ende yu twateka tukona team 37 ile chigateka division 2 na kinterese sub county Imenti North bena timu 30 Imenti Central ni gucetha timu 14 Bore timu 36 South Imenti timu 37 Tigania West timu 36 Tigania East timu 40 na ijere Igembe South timu 28 Igembe North timu 34 ende Igembe Central mwankira nande kutera timu chocheta kile sub county league kile timu ichonde bieni gana rimwe da 54 o weekendi itio china michetho aracethi ngurukia ngiri kenda magana jeje 40 bagusera ndene county Meru ujona ni konania refari magana 3 ibakwitho bengugine o kiumia ke mubango jwa kipindi kiki kana rumo rujo tukata tokena ne bieni bimwe bila timu chochethera ni omunda na standard yeteo nira tu primary school keni ke maki demo kethera ka kone kanini ndengi ga kanene keni kitekongana maybe challenge udata bukagere kuthire nino mantabieni so kile challenge bien okuga umano most of the 255 teams you ichio ndira ndagwetaja chia sub county utechethera stadium chionde ichethera na primary schools bien bimwe primary school wamba wetokethera ikibio ikibali kire aliko so na ndio go igagua kawe na mere then onge akathithia atia agaiteria for example kampeja na kimwe giakwa kiendene no thimenti ya kainginyo wamba kwithiro ichetha ngoru imwe uliona ya kangoru kipare mbio ariri nyene so bien vitu komba kwithirwa tukiomba kuthithirwa bio twina partnership ya MPs beto bakomba kwithirwa bongwa rero abawikira kwa kairasi bombe kwithirwa kinya bongo ibakuthithia ata ibakuthithia bia nonto gataka for example 2 years kana 1 year ago ibombere kwithirwa bakirita the 2% ya sports kire CDF bamikie kire environment so nande uteno sport yego tarwa kuma between kire ofisi ya MP tukithirikiria imucetho jo kuona jo imucethone jo imicethone mucetho jo rago ni pomba kugithirwa jo imucethone 1 i promises unkept 2 ni bautu twingwa turi team chietu ira twina cio 1 batija baturimbi bakwenda kinya wana siasa imbi bakwenda tuthithia atia bila bakwenda kuma kire bautu batakara ndi na bautu baturia imbi bakwenda bautu a priority bautu FKF bautu the federation because bautu 1 every year if either county government kana ria CDF ira na kiti ya sports ibaromba kwithira bakigura uniforms so every year na uniforms so bakethira ibakugura uniforms na itho kwenda okuria mubira jwetu 1 capacity building 1 tukomba kwithira tugitrain those teams no ngakwira uma the teams you twina chichionde 305 ugateka coaches baraba yete train batikinya 40
so no kuona the most of the teams ira twina cio ciena mucetho no to coach bara baiku batina skills, so capacity building ya mbere ikwithirwa twina coaches batrainetwe, second referees batrainetwe mucetho jo muthia bawutwikira mpomba kuga tutiga mucetho at least twingwa let us support and I appreciate muntu kwe bara ba support amubira 100% free bawo utikyo bakwenda rukiri thasta nogoro utikyo bakuthithia ate utikyo bakwenda, so bawutwi kira tu budgetere bawutu twingwa iturague kinya bawubiri imbibo kwenda kuthithirwa na tutoka present every financial year ko kiri ana siasa borera bwena mucetho no ntobotura ya federation imba kwenda ngoye no ikuja boka nkate thithia gikombe kinana kana nkate maybe kwenda teams ya gucetha gukuria talent gukuria ri wime kuria ikinyita ku kimo kipindi giki kana rogono ruru tura mwanya thora ruju tukethwa tukimenya pieni nebi biocetherwa bitho bikayata tuketha twitirimana na shedi bongwa nikenda batura nabo thinera betho bakiona kimicetho eji niriko kirugono ro mwanya muchetho ni neja ko Weru FM na Weru TV rumuri rwa Ameru. Kanisa ichieyete amwentere chianto amotilare na rathinjiri bayokete kanya kurita mataro kie mbeombithi na raboretie jenzi kwebana na maandamano ya ndoa na inya kumenyera ndwaria cio kimitandao. Boni orebe ombithi bonekete wita mbere ukirithana na thirikari na yo maandamano yakionekana uchiara asari nene. Nicholas Chabari gatumenyethie cio. Maneti makanisa yonthe ya GRM au ibandira twita come together service. Akristo wa mwana atomeria abakanija acha anji araemu ibatirimanete antomoti ilare kire kiatho okia kuja amwe na arabathitambe na gutara mbeombithi baibanire na manto omathoku muno makwithunganiria na maandamano omara makuthinambe na kuonekana makireta athina na arankuruki bakuria mbeombithi baba kinya manto meya kurumangaga tongeria botibatiri nontonto bokinya baiboni bokanitwe niboya kurombera Kenya yetu ita onti yari Kenya yetu ni kubwa kuromberwa ita tukibwa ntoba bethi nibo kwa ndene ya Kenya batu tukaria kanisa tutikuirwa kuka tukua antoba bethi president yetu nabathikirie na abanenkira kirere yo nonturira anabeto babethi baukwa ni mongo yetu ya Kenya yokumba kuthira au ange nanku antoba bethi bende Murungu sana. Biblia yuete munene akarumwa na yuete munene orothuri atibatere kuruma kwingwandi besiana beto bakaruma nene angwandi besiana beto bakaukuma kuandika message ayo ndomba kuandika ndene ya kimitandao andika message ethire ukandika message kurumana beto baba ithi jensi nibuko thetera wa Kenya ibuko mesia bamami beto na aciari beto na nibo kuruira haki yetu ende twatumira inya twatumira maiya tukarona borisi tukathuka nginto na rutero thirikari na ruo niruthikiria na ba na ru bae bila bakwenda kitheni ngui bae ngui kwina ngui nyingi ri batikuritwa kasi mutaani kintu kimbethe ibende Murungu sana bono kimno nonto bakia kuono kabati toria njirene beta kuorwangwa kinya thogithetera kino bati kuthetera kina njirera ya uma otibati kweta uringa munene obati kwetia kina njirera baterie nonto ya kutha wonoki otita wetia kina rucio kana kibanga kana kinya matumo ende wetia kina njira yagirite Nkoroki iyogo bakioria chiari wa mwana thirikari netigire ana abonthe bochoka achukuru kuma akire erotha aro aminditam rabarari nikenda ana bonthe bathinambe na kuthoma nonto kithomo no kigomba gutethia mugongo taretu tete sokiana skuru netumenyere sana itari atukumba utumira bila twina bio tumenyere nitubatere kuria fi wayere sana tumbe kumba kwandiba esiana bonthe bombo soka skuru twibone lasia ati nibambe kuibwa kira musiari agamba kuthena kyo kinini naombe kuseana mwana ibakaranthi bombe kwaraniria bombe kuwatanira nikenda ana bonthe bombo soka skuru
omuntu nakigisye mwana ke cukuru nikenda akaomba ni wita na mathomo ora kwa irite kumanto motilare gebe north petan class chabari mwekuru umwe uri mwirutaniria kimantu yegio gimanonoketie kana kabiumia bieli karakarethiro gate ya kwina kanisa ya Catholic ya Marimanti kana kaigetete mbere na kwamukira utungata bwa itumi kuma kietibitari ya Marimanti orindo anyichi abwarithitite mbere na kubwithio chonkoni ushoana na achiari bakana ka Paul Kabithia na ribotie wa community health volunteers kumanterecha Tharaka thokoni Marimanti ndetiro mwana ndingiro thimondi CGP nderondi kwi mwana raketwara opposite Marimanti Catholic ndogirero ndathindagira mwana ndathindira yes mwana na ageretwo ndathokia mwana ndathokia initiative ya kuringira Chabweria na Chabutibo na mpere way forward ambere undirect na chief ankone arutete mbetwa kiri endiwe kana kinyankia maitare cha kithirikari kumutetheria kiri kurera mwana uyu wish that antuba ndi bwega mono antuba children from the office of the children bombe kuntetheria kuthukia kana nonto from the hospital wana arekia nini feeding program inagopewa mwana gatuke should tikeni go kana ona ndare agopewa still agapewa gina oyo thagora kena kihoketho imwana orano kurubwa biumia biere na orankoro kiu endere gutungatiro cibitari ni Marimanti level 4 are Marimanti hospital for pediatrics no wakupewa some supplements so yesterday I was there na ndarethire mwana ndero mwana atiena nani ria mwana in fact gina oyo yageragia ukundia mwana ria amburi sorry ria ngombe ria packet ria kundaga na nkunike gachoba I felt so bad ndali na daktari dabambira bakamukundia bakamonekana lakini nani zikudira hospitali so they were advising the grandmother who is not okay they were advising but bamonenga anenkagira mwana ria mburi Mbito ya gasheri monokiri ahanto maturani iguru ria micira ina antu tababa bara especially wana mtu athoka kiongoya kata kiwachiria no ukagirio follow up there is a way you can help kama no bamanda cibitara boka advisor at the same time no still no bokagirio kuba manager gumotie kulingana bora boweso bwenu and to the community nkagiria muno kubaira nonto that scenario mwana uyinde there antu bairigirete mwana utiwa kwenda kumutonga the boy is crying so nkugamia mtonkoma ntubambije na mtonkoma tara mu yenu no abuthekera kino ko wana mu yenu utiumba gutiwa kutheka tukuoragia baba ngimbu bukuthekia so it may wish that nyabantu ba community tutetheri ni kwa tanto aba kenda boy komi gasheri na tariritie the national government but tutetheri na Tharaka Nithi county tutiena bantu antobanko baba mbakwira na baka manager the other counties bantu place tanko bonto dera chogorinya tie chogora kobo bondi ba manager ko bantu bakaraga so it's my wish that the county and the national government ba come up with a solution of this kore bantu anto bomba kuingira na toka gere ko reduce this cases tino chatona gotewa so takawakira nyomba ta Marimanti kana whichever the place around the Tharaka Nithi county tukona bantu tuiga twana otu antubange ngo baida kwa bimenyire mona na ba disability still tutina bantu na disability bomba kwegirwa at least by for therapies kana ipo Teraweru TV kumantere Tharaka thokoni ya Marimanti Bito Paul gwa Kabithia Kathashe mwanya muno kiwe Paul wa Kabithia na kientumirira chia tukinyila kiuria gitu yantuko yeru ari kiwokuwa a good budget is which meets needs of citizens. Let me ask leaders if you realize the citizens are requesting any need which they meet, why can't you do it to them? And you see your friendships and office terms will not vacate from you. Kwa distribution of the resources must flow. The items budget passed by MC of Meru last year. Oni Isaiah, a catechist from Mutwati Parish KK, Murudo Prayer House. Kathusha mwenye muno kiwa mutegere Weru TV no ntubako na kanyaga kwithira ukiwatana batwe kiendeto chia Weru Ogoron tukuyerware na kurikanye ntukutyo chia Jumaine tukethera twina uwe kiendeto chia Weru Ogoron beto winu wa kinyero mwana neto mathithio tukobwerware Imorin Kiremi.